Ia, male ato Savea le nei fo ia wa uli o le aso tona I mua o le masina le nei o Novema. Ma e vi ia I le mawhaafitai le anga le nei o le atua. Sa tau mawhai e sa ili sava noa e tala noa ma sota I tuai le fionga le Riminsta o le tātou malo. Ia, lela ua tali mai. Ua mbawai le lau ma le nei fo ia hava noa wha auro. E wheidoa I tuai ma whatalo fatu le fionga le Riminsta. Hon Leatinu'u Faumuina Wayne Fong ya o le mitsta le na o le matanga luengo o fala puputonga le malo sa tele isi matanga luenga sa yai ilana va ainga pe o le yai leipa pisinisi ala manuia ile nei tai au ya fi lava le nganga e toi va yatu suru le tino I lau fionga le mitsta o mawolo soifua la le lei ya mai fatalofa tuai male nganga fa lalo ta oto ia pa ia isa ma fa nga o lo fionga fa le malo fa le nganu ya ai fio mai matala mai au ile tapo le kalambe le Tanoa Ava wa e masani ai le telo tausanga ya o tato mafuta ile fatino ina le nei fatala noanga ile Tanoa Ava malo so fo mwie le fionga ile le iminsta fio mai le mauta nei tauta seipo le wa mai ona ava mua le tua ile tapo le kalambe ma le nganga fa lalo tai lau fionga Savea ai me se foi le mamalu si o tātou atunu pa ia manu mamalu si o tātou atunu o mwhai ona whanongonongo mai foi nei tai au I le whatanoanga foi malawa fionga ia ua lewa foi aso ele ito e wheiloa ai ale me sili ia e pule alofa lava le tua lo maua pele so I fua lau le I lau fionga ai me se foi le tātou company nai New Zealand ia me se foi le tau whainga atua nei foi whainga malo nei tu se tātou atunu o Samoa ia e mole toi le whaftai tele ua maua le avanoa ia e whatanoa tua I foi ni matau ia olo fia sila fia foi mo fia lo foi no malo tātou atunu ia me se foi whailo I whapito atu I lau fionga nei aso ma loro soifua loro soifua maria ma le langi matafi lau fionga le Vinstar wa lo loa atu tausanga ai o mātou tapu I pēr I o whaiva e re ngata sa e si ngase mai se vai tau o tōna I atu anga le leile tua ma whawhausia le manosi e tau nuu I le atu nuu whaau wau o whaiva ai mātou tapu I pēr vi ia lava le lofa ma le anga le leio le tua I lau soifua au auna ma le soifua ngā lua I lau fionga le Vinstar ia a se I whaia se tala o ha mai o whai mai asiasi I lau whaato anga a le ase tala maalie I lau fo I atina e le ngata I la fumanu e whapena fo I le toila langa ina o le vau matua ia o le nau ta inga lava lau fionga ia ua lava ne I esi taimi panga noa e ma whai ona no foi e de o ye se na luenga e tau no patino ia me se fo nei vai taimi ia tātou o whamoe moe lava le makeki nei vai taimi tūlanga fo yo fua whatoanga ia alpo kalame fo e le fionga au le mali toa ia e tūlanga fo e toi la langa ina o tātou whatoanga ia o lea fo o lo tau mawhai atu ia e pipi ia tu pe ia wa fo le tau singa le ainga ia e fo nai mea whaasidi lea wa ave le market ia le mesidi ia o le mesidi o lea lava o maua so I fua le ia mau fo le malo se tino e sa o fo lo fionga e o lo mai lope te ngase ia lo no winga wa siasi mai le tua ia te oi e ia si singa te mai e arusa o e fo le si singa si mai e le lau to fa ia malo si e te pe o nei temi o lo mo le va no lo ia e mawhai e ona mau pele ola ma so I fua e wa fo le o nanga fo I o nanga o mana to fi ai e le ngata tātou malo ia me se fo le nuu ia ma tātou I kalesia ia a le olo mau le so I fua lau le ia msa fo I se temi to sia tu fo I to pito nuu I New Zealand ia wa fo I siaki masani ia o le to tu sa fo I malo si lau fionga ia pe ona si le fia fo ia ano po si le fia ia stama le o to ali le ia Peter, le uso Peter, le sula atoa. Ia, o le ia. Oh, ia, o le matu senga na I korisi, I le fitu valu.
ia le ua a mia fo ia le tua ia le uso ia ole a fua la sisi tu ia le unga tu pulanga nei le ua ia mātou le ua amata na ua wai ia le a whainga o le a tu toi nisi o mātou ia le mesiri ia le toanga lava i lotu ia ma toanga tausi ia le to lua e tasi ia ma mea whapena ia ma anga ia i luma fo i mo le anga i luma ia me se fo tau tua le malo whaftai i le tua i le soifua ngā lua ma le soifua tau tua o se wōma mai fo i a te au le sunga a toa li i talo whai whamaisenga ma whamawhanwhananga fo i ainga wōma e masani i a me se o tātou umole le a onga i le kolisi ia ma le ainga skopa o wawai atu le nei vai aso ia e whaatasi ale pale mene o lo whaatino fo i a tina e o le tasi le miliona i lo i tu malo ai malo wawai atu o musamba i malo whale a onga ari a lo i tu malo sei sao no e tasi lea whale a onga ma tupe na avatu e whaatino ai na feikalo ia o engo elu e se le fai alo male whale a onga a o lea la o wawai atu suru le tino male lalo langi ua toe pu e mai ua umana whau sao noa i lea whaamurianga ua toe fo atu iau aumalo i tu malo le ai lau fionga ele i umana whau whale a mo si la fia fo e lau fionga ia sa tau fia le matau whale a onga ina ua o waru ese mai male vaenga whau whai le tau pipi a ua uma ona pasia e whai le World Bank i le vai teimi o le lua afe sifuru valu lua afe sifuru iwa nta au fi lola i o whale a onga ele inwheon to e whai ia lela ua matoto e o atu tonu i whainga malo ia mau atu o lai lava i ere se le nina mai male World Bank mo whatina ina ngā nuenga lea mo vainganga primary school o lela ua uma whatina uma ngā nuenga uma o le ua uma ngā mai e le puma le pe mita e whauer whale a onga i o le ua uma na pasia e le tender sport le whauina whale a onga i o le ua uma na pasia ka peneta le whauina whale a onga o teimila nei o lo ua ilo company o le a whauina whale a onga o lona winga o lea la tu watu po a pelila lua afe lua sifun malfa o le aso nae umai la whale a onga ia pia na si le fia o le fisosoni le ma le World Bank i lalo o le Environment Resilient Fund le a mai mo o meio wharavlave natura whafosei ia e me fo ia natural disasters lela Savea e whale a onga vainganga ia lela ua uma lela a mataria ngā nuenga lau fionga e ilona tau whatau e tasi tesi ma le 1 miliona Amerika ia pe 5 miliona Samoa o tupe umala ia e whaasoso uma mai e whainga malo ia e me se fo le World Bank ma le Treasury e whausi e whale a ona se i mahe a le lei le whausi e ina lela ua umantu si data malo o le taimi nei o lo ilo e le official lawyer sili ia konkalake le la faia le nganuenga ai masalo a uma ia po se siva yaso salo pe te a mata por vas fo ia na fatino e lola ia fale a nga ia lo fofua e taun fa mai e ia pelele lua felos fu mal fa ia pe ortali atu le la ufionga ile ole belde na sa o fa longo ia i na la yo no fia fasilingia le toi fa o wina le wa o se fa mduanga ta wo le mole mo lo tu malo mo fo i tangata ia pe te yane ia wale whaatino ina ona ua tilo atu ia tule e pawa le usi stai wea sa vali ese male vaenga whai anyway ta ua tele ele toi whaafo ia tua nā whaamanuanga sa u whalongolongo tu le vai asana si ma vai atu nei i le talanoa mai fo ia le sui whaasala lau le Radio Samoa o lo ta ua ile me ta upu lea o le tau fia o nisi o laisene mo nisi o company ona ua latou soli le tulafo le faina e sau noa i lea fo i mata upu wa o le si lea vaenga o la umatanga luenga ia lau whionga pena si la fia ua le to ia te au tanga luenga leo si ala mamia maleipa pata lau tano i peri tūlanga e peona e fisilinia masalo o le satelite po le mele le te whafsini mai lau whionga okay ina ua mato o atu tono le whainga malo o ye te mine
sa a mai se fautuanga mai i le tātou komiti leo lo vavaia security o tātou atunu. Le ilalo le ofisa o le pāmia, le te fono i le fionga ia fili, po ia fo i leo le CEO o le ofisa pāmia. I se company mai saina, wala tō maua se lai sene, e whai e mo satelite te tele i tonu nei Samoa. Sa fesiringia la i e tātou whainga malo o i e te minei. Po lea le winga tonu o lea company satelite. E mai le tali o Porkalame i lalo sosoani i Porkalame a onga. I lalo le Education Department, o le Ministry of Education. O na mātou mauaila ia, o lea sa i ai i nau te inga. I le whaatino ino ngā ruenga ia, i lalo le Education. Nenga e te si la fia le sa oto i Lord Company lea sa o atu e whai satelite i lungo whale a onga. Ia mo Porkalame ia aile o i loa tele, po lea tonu le aunga, o le satelite lea lau fionga, elein tama i satelite. Talo o satellite dish ia o lo tonu nei Samoa. O le matua i te tele masalo e mawhai ona po mai e nisi ia ole, it's a threat to our security. O le tato maa. Lea la ona whaila i o le fuanga fo ia kapeneta le nā taimi. Ina ia tau fia Lord Company lea, ina ia tō su ele lei, po lea tonu le aunga o le satelite tele nei. Wawa ia le masa sanonga. Ia le masa sanonga lea tato Security Committee le na au mai. E tau onto ti tilo e tato whainga malo. Awa umana isi ulai sene isi vaenga le na muatu. Le sa ia i nei le whainga malo le HRPP. Yo le lan to tau fia lo e o mai lan temi nei o le o tau fia lava o le fai on to fatino ina o le tata le lo fionga i lo fafsili e winga le company le satellite malo aftai le fa mam lo mai na fo le vaenga e ta o le saunga le mu male ave e se tu o fa mtlanga patino ya sa mo molon tama ainga malonga saunga le mu e saina mai sia tunu o le rangi tatu te le mana mia tata le noa wa taluana mai au na fetu nai ia to finga fo i o lau fionga le minsta ma faititi o nisi o matanga alwenga i lalo lau portfolio ia po lau fionga fo i faina sa noa i le tā ua o le fetu na inga le na whai nei to finga le reshuffle of cabinet le fionga i le tumaita i pāremia o a matanga alwenga lo tutoi lau fionga a whia ave i ai isi matanga alwenga sa iai. Ia lau whianga o te taritonu ni suinga lei ma tal whiangai. Sa whatino ai te mai tai o tato malo le whianga te mai tai pārimia. Ia nei suinga ia. Mai la so whao to palena a matalia ai. Peo na sila fia e lua matanga luenga sai lalo o le ministry po matanga luenga whaaptongan malo sai lalo o la u wawainga. Lewa ave se atu tai peila le MCO. Palaputonga o foi o pisinisi ala manuia maleipa. Le ua tasi nei le minista le ua o tuina iai le fionga ia leota laki sio. Le si palaputonga sai e te au palaputonga le whanua o Samoa, whanua o me tau whanua. Le iei Samoa Land Corporation. Ia peo nei sila fia. Ia wo iei nganga o tamai te palemia ina ia tuu uma tanga luenga o iei whanua ale malo. Le iei male stek. Po le este tausi. Le sa ina lo le fionga ia la ulion mali toa. Le la ua bese umatu ia mtanga luenga ie lua. Tasi mai o le mtanga luenga sa ie la audi fa pefo i mtanga luenga le sa ie Samoa Land. Le la utu fatusia matu lo ilalo ele Samoa. Ai tanga i fo ilala o fionga ma isi sila iei. E mato i tala fea ngai lava le fatino ino lea o le swinga. Una e tolu minsta sa iei whanuo ele Samoa. Ia e alu ala minsta ie whaiala na ia whainga. Ai te tau ona tasi se minista e whatino ina umanga nuenga ia tau whanua Samoa. Ai mese o tau o whanua. Talo le stek, olo iei si whanua. E lisi fo e le stek ia whanua i tangata. I lalo Samoa Land. Sa whaatau to e lisi. E lalo le Natural Resources Environment.
I lalo le land board. Leo lo ye na. Lea la fo ila ye is fanuan malo. Ia na mai lo ia fanua I for Samoa Land Corporation. Tango filo Samoa Land ia ma whaatau fanua. Whaatau to titi uma. To taofi. Lea la o taofi e lola temine ia ua mai tau te mai tai pari mia o taona to e tu whaatasi fanua malo. I lalo se matana mai tasi. Olona winga e ye le taimi lau fionga. E la ye lo land management. Te mantua fo isa ye le tangaluenga le ta o tangaluenga fanua sa land and survey. Ia. Le fo fanua. Ye fanua ye ngal. Bangai le stek. Ia le na vese lola ia fatu el pisinisi e ale Samoa Land Corporation. Le la o to ese mai la fanua ia mai I lalo le Samoa Land Corporation. Ele ia vese ale o aven matangaluenga I lalo le o le MNRE I lalo le fionga ya to susu. O lona winga lau fionga, ai titilo la ye le whatino ina te mai te parmia, o le ato e foi uma whanua Samoa, I lalo se whainga whaapai se tasi. I te o le tolu matanga luenga, le foi lala vea I ma whangua le westek, o le stek, o whangua I o le stek nga ave vai salasi, whatino I la company le o Samoa Land Corporation. Malo. I lalo le state on enterprises, I lalo le NPE, le ala o te minstai te minei, Ia morsila fia la ofiong. O le urua I fatuina o le minsta fala tongan malo. Fatino ia apeli le lua fesfu marfa. E te mila na sa ia I lalo male MCO. I te tonu al vaenga na. O leo o manatu te mai te panemia. Ona e lua sfuru male fitu SOEs, State Owned Enterprises and malo. O loo ia I lalo le MPE. O te tau on toi whaafo I uma I lalo le MPE. Ma whailola na ia minsta. Lela ye de minsta leo te ye I le teimi nei. Ia pēne si la fia foi lau fionga. Ia se furumba le lima whaala tonga tau whataua inga po public trading bodies. O lo I lalo le NPE. O lo ia whaala tonga ia tau whataua inga. Ia le ia matanga luenga nga se furu. Se furumba le lima. O lo ia foi whaala tonga whamanuianga le malo po public beneficial bodies. Se furu tanga luenga lo ia I lalo ina ia male fala tonga nga lulue so tau au mare malo e lua fala tonga na ina le ia fala tonga le insures Samoa salasi ia mare fa tonga tu pero mana imonio tanga te Samoa le la ia fala tonga ia lua spur fitu e lalo le NPE na tu te mai te pare mia e te tau ona ia lava se minista o public bodies nei ia ma SOEs nei ia leta o state owned enterprises ia leta o lo fala tongan malo o le tūlanga la ia tu sala le NPE e ngai yoi te peo ngai yoi le ngai yoi le Public Service Commission pena si le Public Service Commission o la to ia le la ministries ia vai ministries en malo ia o le NPE la to la le lau te fatino ina nga nuenga ele fuafuaina o le performance governance ma le whaatinoina o le whaangaina o tupe ar malo o lo alu I lalo le SOEs. O lona winga. Ia e luas fu fitu matanga luenga ia o lo I lalo le MPE. E le whaatinoina la teimi ave whautuanga po ele ma ave li poti malo po le lei whaatinoinga o SOEs ne fitu. Se sira vela o fionga o lo iei minister o lo responsible ministers I lalo isi SOEs. Ona ele fai le minsta o tasi ona fatino atoa le nga luenga fitu lea le ala tu fatu ai lola ye o ale au tu la wala MPE o ina le fatino tu ai ia le Independent Selection Committee le o lo fatino ina poati e tu atu tu ai so isne lo sul man fitu ona matanga luenga la le MPE o matole I lo ina ia Board of Directors tangata ia apply mai bo fo io committee fa foi io e luas formal fit e tai to lima o inala e fai ele process fai ele interview e ma ave lor fautuanga ele malo fa tino ila tu langa e fa tino ai so o manatu fo te mai tai par mi tauna ti tiro le minister MPE le fa tino ina o mea ia a ese mai le MCO to ese mai male Samoa Land Corporation ina ia faina o ngata sila lo I so au fofola ye
e te le lava la le Ia ngā ua. luenga o lo whati. Ia le foi la ua matan whaatino whainga whaavai na i o ngā tasi uma SOE si whainga whaavai. O ngā tasi uma tutongi o CEO. O ngā tasi uma lato benefits ma mea whapena. Ia wā teimi lesa iai. Ia e tofu ale SOE ia malana ia tu la fono. Whaatino ia na ia ngā luenga. Ia e o le unga lava e manatu te mai tai parmia. Le ai. O tō e o mai uma i e lato e tai ala. Mor whaatino ino tō ngā luenga. Alo, iai lava lai ministers ie tu iai. Ia SOE stai pela o LTA, SWA, EPC, lalo le whiunga ia olo. Ia maisi fo i minsta i olo iai lalo, ia le SROS, ia le ngataina, ia o le NUS, Camping Control, SQA, sa faa, ia ma le FESA, ia ma le Samoa Tourism Authority. Ia le ngata fo i nā, ia le Samoa Shipping Corporation, UTOS, Samoa Postal Development Bank, PTO, por le Post Office, o le Official Mavaenga. Ia Airport Authority, ma le SWA, ma le SIFA. Ia ma le SPA, Samoa Airways. Ia ma le STEC. So, o wharapatonga umala ia. Ia o leo la a monitor aku le MPE. Ia mo le whaanga i o ingo la tonga luenga mo le anga i luma. Malo, whaptai tā ua tele le wawa ia te olona winga. O nei whasuia inga umalamu. Ina ia o ngā tasi uma ma se whainga whaavai. Ai le whaapea o nisu inga u whai, ona ua sasi ma ua lape le au nanga. Awa le talala na o le au mai. Tala noa i fo i le te o le laitu i o ma la tō langolango ina. Whamai, ua whesui ai. Ona ua sasi le au nanga e o lava fo i. It's like a demotion i la ngona o tangata ia. Ai le sila le mela le o tātala noana i le tā ua tele. E o fo i le fionga i le minsta o tupe fau. Ai wha a se tua ngalu i le si minsta o tinama tamaita i le sa avea ma minsta o tupe le nawa i tau. Si toi wha manino mai le valala. Ina ia sila fia tangata o ni suinga le lei. Ina ia ta oto ai whainga wha vai mautu. Awa at the end of the day, o state enterprises uma nei e te tau fo ina iaina la tupe whaasiri e toi whaafo i mai i le paketi e le malo mo le lumana i mo le talo le tupe whaata tau o resi tau sanga o le sao lea. Ia, e sa le lava ia o tūlanga fo i le ia la fo i tū ia lova vai ma sei lava i tūlanga whapenei. Ia e sisira fo i lau fiong, me ia wa levan tauna ana whaia. Ai na tele e lau tūla i mai e tamai tai pāmia. Le wa matarona whaatino ia. Ia ai mesela fanua. Mese fanua malo. Wa ave si fanua fa il pisinisi a Samoa Land Corporation. Le lauto e mai ton. Ave si fanua i sai o le stek fa pena fo. Le lauto e mai ton. Le la o mai lola i le tūlanga o le tupepe on FCD. Ia e pe o le pepe lea po le pepe lea te mai ta i minstana ia o le 5 miliona. Mo polo e ave i tua mo le atunu. Le la ua to e fio mai ia. Toi whaatino leila 5 miliona le mar tu faina ia lena mo avala aule te mai tai minsta le fionga ele a fo le fai pule o le pa a fio mai se ser me sa e faia ia le la mo mai nela le no admit wala tu se o se la ia la fai mai ia o tu langa la fa pena le foi la wa ma ta la au te mai tai pa ele te mai tai minsta o tina te mai tai isi fo ia la fanga po isi i tu malo te te malo ia lo vai pe ma fa le tonu pe e fati noina le la wa mata na mu ia si sila e lo fion ia le la wa fio mai la fion ia le otala ti tilo le MCO ono te le fo yo le na fo matanga nga na ia sa ia lan manato le palmia e overload la ia le minsta MPE le sa ia wale o tasi le minsta o ave o le MCO ave ese mai ia nga luenga fa vai temi sa ila lo le MCO ai ave ila lo le tanga luenga official ono tūlanga na ia wa te le ma increase i lunga ia le numero tangata fai ngā luenga i lalo ngā luenga fa vai temi o ova mani se furu afe a ne ia fa omi i le division ale MCO o le si o le MCO o umona fatu langa lan tu la fono o langa core function mo fati no ina me tau pisinisia la manuia malepa
le wa patu nei ia ngā whawai temi la loi. Ia ole lava capacity building ina division na ona ele se tu pe whaatino ai. Manatu rota mai te pāmia. Saula le matanga luenga le ave ore mele ye tupe. Whaatino o tole tūlanga lea. Ona wa ova mana uru wafe ia tangata whainga luenga. Ia oi, olona winga. Ole matanga luenga le pisu silin tele. Ia wasa ave fo fautuanga ye na vai te mi te mai te pāmia. Pele mwhaina stand alone no le seasonal worker. Yeah, seasonal worker. Onga ole tele. A fua ia le tele tangata whainga luenga. Ia atono o le whai atu i le process. Whai ngā lunga isi mea. A o te le lava ia. Pele taunti tiro e sanga CEO ma sanga ACEO. Ia le la wa mata maali e whapea. Ave ese atu la i. Ave whaasino e treasury ia whaatino ia tupe. Whaatino ila mele. Ia lo uma whailong whange whawai. Ia, follow ilo le mena. Malo. Lo fola i lo whiunga e whisuia inga. Ile tūlanga lea. Ia ama maile STA lalo fo I o te mai te pānbia. No le ua avatu isi matanga wenga ia sai I e sui ele mista o fo yo siseo manga. Ele mawhai ona e overload e fo ina ia. Ia si le la tu I te mai te pānbia ia e mese. Ia pe o vai fa fo le msa mo le tano ia te pānbia le STA. Whamata o swinga te tau nei sa te tau na whai. Le fo ua fa popo min style lua. Fa mama a venga I whainga wha vai e mama ai I le sau I auto ngā ruenga o lo whatino. Fa mata o le mefo I lea sa lai o na whetoi maluatu toa ngā ruenga o tātou tangata I ngā ruenga wha vai teimi. Matala no anga o lea fo I wha manianga. Ona ua overlaps pa ua tele matanga luenga whaaruwhi sasi ai ia isi whainga whaavai na sawai. Wānai o mo le official parimia, ia ona ese maila ia lea, ia avatu I lau matanga luenga. Lea la o toi whaasolo nei I le vaenga o le minsau tupe. O te tonu lau whiunga e alua ngā luenga whaavai teimi tūtotasi. I taro se SOE. Whaisanga pua de loina. O lau nā ia mana onga sa iai. Ia lewa abe ese mai. Ona wa a fia inga nuenga le MCO. Sa o lau whiunga. Ina vai temi sa ilalo le whiunga le pārmien nā vai temi. Ia tu le epa. E le to tele tanga nuenga nuenga vai temi. Ia to tele pena to se lau. A wo increase lola ilunga. Ia ea a fia ila. Ngā nuenga le official pārmia. Marka peneta. E si lola ave ese o mele le leipa. Ai vatu yo wati le o na faina. Ona o increase I lunga le number. Malesi me e tā ua I o ngā lunga whawai temi. Ona o ngā lunga e generating a mai ngā kako revenue mai whafo. So whani e economy. Ia le tūlanga na. Ia mea uma ia. Ia pēna sile fia fo. O ia na suia tu la fono ina ia se full farming stock. Ia le e mista o fo I o tālonga. Ia o tira tu lala e te mai te pali. Ia e mati atu I tonu. O le tele o tāru sanga e mai o le Ministry of Education. Ia o tupe e soani tālonga. Ai fo taimua ia le Rugby Union e Samoa. E whai lo le tournament miliona. Whai le tournament miliona. Ngā le ave au miliona. Ia a umana o mai I le education I le malo e watu miliona. To e ori sifa miliona. To e ori camping control ko e wako e maisi kupe. Ia o titiro atu whainga malo. Le ila o taulonga e te vekle minsta le o tālonga. Le ala o e limine. A ese mai o male education la a fia e fo I male education la. Ia le ala o e ila na minsta. Ia o inala e ave uma i tausanga. E wha auru mai ei. Ia mati tiro la to whainga whaavai mawhai ona ave tupe ia mo tālonga. Ia fua o le wha tupe uma e Samoa, e le maro Samoa. Ia tālonga uma e whaatini. Ia e numeri tase I ala kapi. Ia o lai olo ika na whionga le teifono. Ia o ina le alu uma ia tātou tupe. Ia rua ngā wako le lo o mawai kupe inga.
o Malaysia mea ia wa ia o tawana fai se malo longa sto ina. Yeah. Se tau ye tūlanga le toi whainga leo tatou Samoa Rugby Union. Yeah. Ah, Moni au. Moni au. wa te lo wo tūlanga pangale wa stay. Ah, la vuta ngon mea. Wa makwa mafu mafua. Ya nga atonua na mana o mia tangata ye nisi mafofonga fo. Yeah. E fatino ele tatou la kapi. Yeah. Ah, ya ele mafai ona fatino la ngala no fono fo yai o. Ya mafai ona tula fono fo ye fai ya ona no fo pe yo. Ya ai e whainga tāre malo, ona ele se tātou sui tono le poa te Samoa Rugby Union. Ia e whai a tātou ala tau tūla whono, matuna matoi pule ia malatou, ia ma watu matupe, e ati leina pule ai. O sui umo le chapipi, na au te watu alo mauto finga mai tonu ina, ma o te tonu ai lava wa, le alale na aleno o tala noa whala wai tele i lunga o le prokalame. E te tau o na whaata mo e mai eise whainga wha vai o le tātou uni la kapia Samoa. Taipei o se business model. O lai tō tele tangata ele i le tā alo la kapi. Ai o lātou whai, ai business-minded people e o mai e te tau ona lātou titila mele. Wa tasi lea mea wa tā mala ia vaenga le ima le manuia i le tātou au. Ele ngata le pulenga a o tupe mā i mau i tausanga umo masaili. A o lea sa whawhiwhi ina lo loto le vai aso lea o te anei ma le tula mai o le whaatulanga ina o se tula whanufau o le ACC. Tātou te amana i ai tama ma teine tā alo sa ave fu o le atunuu ta longa ese e mawhai e o na kawani o lātou manuanga ia matulanga whapena o le ACC insurance coverage. Se isa o nola o fionga le vinstai le tā ua te leo le tula whanu. Wa pasi anei. Yeah. Lau whionga o le tula whono tau whaawhi lea pe umona pasi ai whaalawlawe whafosei. O le lua whelua tolu. Le era lawe ai tulanga lea ina ia whaapopo se whainga fōu. O tau i mō manuanga mai ta alonga. O lona winga. Ia sesi lava e ta alo mo Samoa. Po le ala writo inga ta alonga. Ia e te tau la ona le stala lau whionga. Ia e o fo ia i au talavou, e o i au kirikiki, e o i au volleyball, e o lau netball, e o lau basketball. Ia whapena fo i la kapi e te tau la. Ona o i le stala uma i lalo tu la fono lea. Ina ia mawhai ona whaatino ai pe ai eni manuanga. Wa mesa ia sa tu i lava o tātou tangata i tūlanga fo o le tautua mo Samoa. Ai ala velo, ia o le ise me e mawhai ona tua iai. Ale la tua ne tu la fono fo le ufatino ina. Ia mawhai ona tutongi atoi ele vaenga o le ACC. Whala o lawe whaafusei. Ni tupe, ele ngata ele whaatino ina ni tupe mo manuanga. Ai mai se fori tau se ina o lantou. Ini manuanga o mafua mai ta longa. Le la upasi ele tu la fono fo lea i lalo o le tu la fono le whala o lawe whaafusei. Ina ia mawhai ona mawai la se benefiti mo le au ta alo. Ia e te tono la le mau ia la tau sai lumatu. Ona lefto a pasia tu la fono. Ia mo le anga i luma. Ia e te tau ona a fia uma. E ola i matamiti ta alo i ia onga. I ta onga matulanga whapena. Ta longa e kalesia matulanga whapena. Ia te tau la ona mai le stala. E le stala i lalo i. Pe a whaatino lo ta longa ia. Ia la se me tula i mai pe ise manuanga e tula i mai. O la mwhairo le ACC. Ona tatongi na tulanga lea. O uma ona whaatau le ACC se whanua i nā i moto o tua. Pe tasi tesi ma le 3 miliona. Le whanua. Pau waila le Rehabilitation Center. Mo i la tau e manu nua mai ta alonga. Ia maso se manuanga lava e whaiona la tau whatino ina. Ia o matasi e tawina o le CT scan le sa e lau fionga. I lalo le CC. Ina ia mawhai ona whaatino i. Le la ua matana lua ngā ia. Na i tupe ia na sa tipi mai i tangata whainga luenga. E wa pōra le o le matanga luenga. E le mawhai ona loun mai e ni tangata o tipi ala tau. Tasi pasene. I le ACC. E apura i lalo la fono. E whaatino i la mea ia. Koe la ko investment policy le olo iai.
e mawhai ona la tō whaatino ina ni me whai ina. Lea tai pe o le māteti whau le whau te minei. Lea na loan mai e sa la si e se 40 miliona. E ave fesoasoani e ia New Zealand la tō 20 miliona. E whau ela tato māteti whau. Ale si vai la tau. E la o whalongolongo atu i lau whiong. Alona winga e iai foi ale komiti whafoi i ale ACC la tau te ilo ina i a talo sanga pe a iai ni me tula i mai i le lumanai. Ia pe a afia i la e leo le whau pe a ona whaatino ma tongi atu se vaenga o treatment. Ia po se lamsam fo i o lo o tilo iai mo nisi tangata ta alo. O lea se sila lau whionga i. I si tula kono. O le tonga le whamonianga le malo i lalo public beneficial bodies. O le i lalo le SOE. O lo i le ACC. O le ACC la le i lalo o le line ministers. But i lalo fo le SOE. O lo i fo le lako investment policy. En whaiona la tō whaatawani whanua. En whai o le sa la tō whawina fo si whale ngai o tahu se me mapena. Ma le si whale lai o i Canberra. Le foi sa whau le ICC, i e tūrang whapena, i tupe umai e lalo la tau investment. O le wanga i tonu i tangata sa la vea, wae i se ilonga lava e te la vea, whaanga le i whaalau lai whafosei, na maula i o lau se le. Ele i a fi ai i e la tau sa ta alo. Le ara o i lalo fo i tu la whano fau le o umana to a pasi atu. I o le la o la, pat e lalo fo i o le ta MPE ma la SOE. Ia le ACC lau whionga. Ma lo whaatai tā ua tele nai tama whanau le atunuu i tamatane ia whapena fo le tūpā o tina mata mai tai sa lātou ave fua mo le atunuu. Ia ai ua malolo retire ona ua le mawhai ona toi whawau ona o manuanga. Whawhewhea la pe a whapele i lewa nei ona ta manua. Ia a o le whatoa whatulai mai le tū la whono. E se awala i mwhaiona ngā wa ase tangata na ele i lewa na manua le whatoa whatul tu la whono. A mai lau, mai le tarasanga i tono le ta komiti whafoi. Ma le pōle ma le ICC o na ilo la i e la tau ma whaatino i tu langa lea. O te te tonu, o lo i lalo o ilo longa. E ma whaia o na whatau nu. Me se ia vanga na ua lewa i tua po ua 2,000 taluai, pe 10,000 taluai. Pe ona whai atu. Mai a le tausanga. E ma whai a komiti whafoi. Ona to ilo e fua le manuanga. Ma le mafua anga nā lai ona manua. Iyo. Taimine, ia o le ua pasi e tu la fono. E tu la i mai lor whala lave i manuanga i o tālunga. Ia ele ia se si nā le mai lawa li potet fo mai i tausanga. Ia mai loilo loa ma tongi loa ia tu langa ia. Ia lo ia i fo ia le lato nisi benefits nga ia i mo tangata manunua. Ia, so se sia tu sa pere ti pia sau sau tasene. Ia manua ia matulanga fa pena. Ia to tele ai tangata whengalonga malo pe o le fifia o nei o tele tausanga o tipia lato selen. Ia ele ia fia la pala to manuanga. Ia to no ole si foi tu langa le tu la fono ina ia pui ai. Na la to pat o la to tupe ia ole ia le fa tawita vale foi mu ole ia le fa tawai ia tato ambulances ma me va pena. Patinoita vale leo pe mana mia. Ia me se foi te pela si ti scan manisi me mana mia fa mai. Ia mo fatinoina so e tele la vala longa o telenga. La o fionga. Mo le whaatino ina ma le whaarunga o tupe. Mana ia tele le whaalongolongo atu. Ai mai se o le whaafonga mai le atunuu. O le la ue lo nei isi vai ngai i tupe le ACC mo mea lo. No winga o le whale le nā pe a whausia nei mo tōtua. No winga le ai i le physiotherapy, i a tua ngā services whapena, rehabilitation. Ia, o lono winga fo ia te tauna whaata oto mai, po le a lava le umi fo le tausia, i le tangata mai ona manuanga sa i o ina matua i valu se 10%, por iwa se 10% lona malosi. O le recommendation e a mai lava, e le ngata le fo mai, e mai se o le committee whafo o sao lea? Ia, sao le lo whenga o temine, o lo whaatino le ACC, a o lo o i tua e whaonga i a la tō band, whaonga i
e o i tua e whaatino tu langa lea. Ia e whaila si whaingata, ai le whai o se whale tasi. Nā mai umale e tau umana e mani physiotherapies ma tu langa whapena, ia mani fō mai fō i pēr whape mana o mia. Ina ia te le center, e mwhai ona whaatino. Langa lefta umana approved whaataunga o whale. O le whaataunga o whanua. Le la titilo le ACC, e le whauina o whale. Ia mai lo mea mana o mia i e tau so soani e to le stress o le whale mai le iei. Iyo. I tūlanga whaatino ino mea ia. Ia o te tonu. Ia mo le anga ele inu mātono e teimi nei. Ia po sesi lua tausanga, tau tausanga. Ia o tūla i maisi tūlanga whapea o whaatino ai loa ia ni au aunanga ia. Malo whaftai tā ua tele le siripe la fionga le vinsta. Au whalongolongo atu e iai ia meo pisinisi ma company wana o tangata Samoa. E anga waa e lātou te whaatinoina ia ngā ruenga ia ma pisinisi ma whaatamoe ia tua ngā tina e whapea. Ai le mawhai o na whaatino e tangata mai whafo po foreign operators. Sei sao no lo fionga le vinsta wale sa whaifoi mawaenga o lau matanga ruenga. O hapisi ni tātou te anga waa iai, ai le mawhai na anga waa iai le saina ma le pārangi mai kōlea ma siaman. Olo i ele tu la fono mo le teu whawhainga lo ene o tupe mai whafo o le Foreign Investment Act. Lua afi, ia i lalo nung tāwhai i o mtanga runga o pisinisi ala manuia ma leipa. Ia olo i ele le Foreign Investment Act le lua afi. Olo i ele foi la ma le lisi wha leo leo po le reserve list. Lea mo tangata Samoa i lalo tu la fono lea. Ia e ono to i ngā pisinisi o whasaina le lisi wha leo leo lea na o tangata lava Samoa i mawhaina whaatinoina. O le mea mua o pasi. E na o tangata Samoa lava i mawhaiona la to umia la i sene pisinisi o pasi ma whaatino i tūlanga ia. Mai se foi tā vale la iti po taxi la o pasese. E na o tangata Samoa lava loko e mwhaena whaatinoina. Ia o tā vale tongi whaalisi po rental cars, rental business. Tasi na pisinisi e mawhai o na o lo i lalo fo le reserve list le mo tātou i e Samoa. O loa whaatau ta tasi po retailing of food and drinks items. Nono winga, o whalo loa la iti e ta tasi. O te lolo iei ar whesili leo lo tu mai pia. Alai iei whalo lor seina. O le mafua angal tu na ida ua six sengil seina. O whalo lona, o lo whatino ina i lalo se whainga pa anga a se tangata Samoa ma se seina. Na ola ero seina tuitua. Ia e pito mai luma ia le tangata Samoa. O le ala ua amakanti tiro ne iei i tato whainga malo i mea ia. O wa paula pisi ni se entire e sai nganga le wholesale. Ai le whainga le retail. A le ae pi mai taua. Ia o la tau la ia o lo whaia ia retail. Ia e fōringa mai o la tau ia o ia la tau sitseni. Le fo o lo asi ia le MCO. Ia o ili lau papa. Awa pe whaini ili lau papa i nei Samoa. E tipi ere tātou la au matulanga whapena. Ia tasin na reserve list na o Samoa i whaina la tau whatunina. Ia mai se fōle e lei po le traditional e le using ka boats ma mea whapena e whaima man. Ia o vaenga la nai ono. O lo pui i lalo tu la fono. Ale MCO i lalo le Investment Act, Foreign Investment Act. E le mawhai o na whaatinoina e tangata mai whafo. Aolo iei fo ila le mele ka o le restricted list po le lisi whaatapulaa. Mo tu la fono mo foreigners. Pisi la fia, o lo iei le pisinisi leo whai ngā whaiva wha pisinisi po le fishing. E te tau ona fast furu pasene u mia tangata anu o Samoa. Ai onos furu pasene o ye fast furu pasene e u mia tangata anu mai whafo. Ai onos furu pasene le sea o mia tangata anu Samoa. O le oloa ngausi, mo o loa ia ngausi nei Samoa. Ia o nonu ma virgin coconut oil matulanga whapena. O lo iei fo ila lalo restricted list lea. E mawhai o ngawhai paanga i sesi mai whafo. Mas tangata Samoa. Ia o lesi au nanga mo au nanga ia tau au nanga o services. Tusi ata o fale po architecture. E mawhai o na whai paanga i sesi mai whafo.
ia ma se company Samoa a ia le stala i nei Samoa le la pe te va ia o tele o ngā luenga i faufale matulanga whapena e whai paanga company ia o mai fafo ia ele ngata fo i lea o pisinisi tau fausia ino fale a wala ia maisi tūlanga whapena ia o engineer po professional engineering o restricted list nga e tawon whai paanga ia sesi mai fafo mas tangata Samoa ia mari pisinisi tau whaamaina o taota po o sewage ia ina ia whai fo ona whai paanga whaamaina o taota la fuai ia tasi nava e tau ona whai paanga ai pisinisi tau le tūmama maisi au nanga e whio tai for sanitation similar services o koe ngā pisinisi la na those are restricted business e whai ona whaatino e se whaona ma se Samoa ia peo le tūlanga nā lau whio ngai whaamama toi ia pisinisi ia peo na e fisinia lo whaftai was tasi leo whawhitau na tūlai mai i lewa tele atu le fo sa e sa no ia o le whainga le whapaanga e lisi e le saina le whale o loa ma le whanua o le tangata Samoa ia ona whaanga leo le ingoa o le tangata Samoa le stala i le pisinisi lea o le mea monia o le tangata e ua tupe mai e le pawa o le tu mai tua o le saina le tu le mai tātou e front line i le mea lea i lau whiongare e te tau lava la o na matua i su e wā leo na o whaalongo tu nei e su e mai le lisi se i tilo i le matanga ruenga pe wha pe i ia whiutanga inga o le lisi le ale te leo le whanua ma tupe maua o ia mea o lo le stalai o le asa usi le sila i le mataa pule ia le mataa upe tonu ana le fwy sa fe vese la o whai pisinisi nei Samoa la o whionga ina ua se requirement fo nga ma o mea le officer tu te malfatino ina lau business license ina ia vatu le lisi po ia o ninga le lisi au ia o ninga le pisinisi le la pe sa tau ve vesi e terminei ona wa afie mai si pisinisi wa todos full tau sanga talon vatu e di te me a matai tapu puni na isi pisinisi e di tulanga le o ye nei te pela melena e sa no mai nei ona pisinisi le o le wholesaler pauna pisinisi e faina o ye saina matulanga va pena ele faina alu le retail al mela le ye ia le o titilo nei to titia manga fa o mo tato a wallet tele o lo tua ia le pisinisi saina ia wa pata ona leo amata ona su o no winga e te mi e o lo la ye tulanga na lau fionga ia le matafa ye tonu ana le ala manuia pisinisi le foi la o titilo tasi e te mai te pambia tasi mi sta ya titilo me one ito e vala solo ia le tulanga o le tasi o mi sta ai tu mo ye fanua tu ye pisinisi tu ye mal mpi ia mela na le sa o foi to mo le vai mamau mo le vai lo loto malo ia esela titilo ye male pambia le sa ye na vai te ia ona one fai ona fatino ina ia na vai te e la o sa ola e le msio concentrate dot mi stale tas me o mai le titi do le finga malo ele pe e ngai loop holes ngai down tapun pun ya posisi te usanga wa matalon sauli li ga le msio le ia o company ne o tapunia ona leusta ia ele ngatala leusta ia special ia mai se foi tu langa fa pena ia ala o ia langa minsta ine titiro ia lo ine a mastelo na fa tino ia tu langa ia ele o fa pe ia wala ngor tele o complain ia mai o tato Samoa ai abatu lo se su to mo foi ko complain mai ia titiro loto ma titiro le fofuanga malo e ala na fa suinga ia ona o to manato o fa ali men malo ia na titilo la ia mele a mesa fata wino van luar malo malo fa o le sa vesi fo ia ile company le na le RSA ma le fala kalapu le na ale sunga fa le ulu ma le tele o tau sanga sa le tongi ia ile le lisi le na me ma le leisene o fe o ia ia le mata upu le la o fionga pe fa ye so mamla ma anga ile ma o ta u fo de tata le loa ia le mata upu le nei
Mo toi fa Yeah. vale RSA. Ia pena silafia. O le RSA, sa lisi mai oi o le Tatiana Investment. E sa lisi mai le RSA for Return Service Association. Lea la ua le se lisi le RSA. To e su e fonga, e le fo ima se lisi Tatiana Investment. Lea la ua ave sa o le MC o le MNR. Ia le lisi le Tatiana Investment. Awa ua le to e se lisi le RSA. Asa ye lava la to filter na inga. En fayan fa nga PLRSA. Ilalo Tatiana. Ya tulanga lea. Lea sana na mo ila fionga ya afo fale udun na vai tem. Tongi pela na list. Ai pesa ye na FSS singa FSS inga na vai tem. Langa o te o tu te tonu le o fainga malo. O lo ye le tulanga o le ave le Samoa Housing Corporation. Le mele ye le RSA. E fa wela na fale. O te o tu laina, ia o ye le fufuanga fa penan fa ta tia mai e malo sa iai. O le ave le Samoa Housing Corporation le fale. E lisi mai i le MNRE. Ina ia fai elo na ofisa. Ia matulanga fa pena. Ia te ola tu le to lisi fo o ia mala tu ola tele ia fala blave le tu po tonu na. Na ile RSA na ia matatiana. Ia me iloa ia mafai lor fautuanga i le kabineta te miliona o tuai. Fa tau lor fale o housing ia. E lau fa tau ine fale le ia kui. Wala na o na ia lau fa matalanga. Ia len fa tau ilo le fana e lua tesima le tasi miliona. Ve lua tesima lua. Ni fa tau ato le fanua mal fale. E lau o ise fale o housing. A o fa ta tia la por kalame le ile mele i RSA. Ona e faisi lave o nei mata upu nei tonu na. O te lei dola pe o to yo ye. Pe awa tafar fina ngalo le mista. Ina ya ave dola se lisi. Ile Tatiana in. Pa wa ilona na business. Ya mela na le ngatai la lo fo ila o fiona. Ia isi tulanga fa pena. E ato ne mo se no e fa tano ile fiona ya to susu. Ina ia fai ona tale ila o fisilia langa o tele o malam na tele mele o ye on mele o tele a fa pe un fa tino la fa waula o no winga o mana grant le dis ya ele se dis iva ngale long term dis but I believe it's a short term dis beta tau sanga to titilo e pola pene kan fai ya po mga fo fanga malo tolona ai fo se fo se development le fai ina Sa tina e le fai. Ngale ya tau fionga tale to ila fa sit. Malo, tai o vai te tawana fai se RSA e mana tua yo tatou fita ma a inga o sa ngapa ti le taua ma mari diu ma manunua. Ia foi mai. Ia wa le me vole na o le na e fa manatu ma fa alo iai i le aso fa pito le au RSA, le Return Soldiers Association. Ona tase e mai lea i le vaenga lea o le ulu fale atu i le mautafono ma le pale mene o suia to o lua o le lai tu e anga i le malo le sunga atu le epa ia va pena foi ma le sunga ia le ala. O le aso talitonunga wa lea o lava le teimi e usua i le fono. O lo fa tali pea le apili le fionga le fonga ftelai. Ia fa ulu fale ai ma ila ua. A o le mai tau le iai. Watu le fa fonga lo fionga le minstama. These are convicted criminals back into the House of Parliament. La lau sila le mata apule. Ia ilalo la vartula fono fenga palo tala ufio. E te criminolo. Ia o le feina e to alu le fenga palota o uma na te fata tia tu la fono. Pa te o sol tu la fono le na ye tu le epa maleala. These are civil cases. These are civil cases. Aolo ye le standing orders for ia le tato parliament. Le na mo li ai. Mela na e ma lo si parliament down fati noi e petai. O le o ngatasi. Ia, ma le fina ngalo fo e wha sinonga. Ai, o le whainga marone, o lo taita ia la vai lungo tu la fono. Adi, ila. E whaata ua e la tau whai unga wha sinonga.
Ia pena sila fio fai unga fo fa masinonga le na ye. En fa tau to ma to ila ro fa le. O lea o lo o tu la ima ya te mine. So ole this is the rule of law. A fa pera o lo ye tu langa le o lo fa tali nei le me le o le apili. O masina nei le fa tali fong of the light. Pera le sila fia le sa ye le malenga fo e fionga le fong of the light. Le ese manatu o fa masinonga. Manatu o par mini. Le ala o le ato yo o foi la I tonu o le famasinonga. Ele teimi nei, ele I fai ele I yo I ele fai ngā malone I tau sanga le me fanga le stay of decision. Ona e manatu te mai tai lo ia o lo fautuanga le malo te mina. E le au nganga fai le stay, e tato fatali. I le apio. Ia le ala o tali e fai ngā malo te mina. Wa ana fa pe fai le stay. Ele fai no mai to. Ele fai bona mo to se longa lava ua o fa tino le pit. Le la ua le fai le stay. Le la o I forte mi tau no mai to no o mane fai unga fa masinonga. O tau rola an fa tino fai nga malo. Le fai unga fa masinonga. Ele ma fai o tu te e tu fai unga fa masinonga. Ona fai unga fa masinonga fai unga. Pe au ye, pele au ye. Fa tino lava. Mela na le na mawa tu nanga le. Afa pela left ato e usu ia le fono le par mene la sos fulu ivo te sema. A o luma mai la fa ye le pili a mai se fa uno le pili e manu malola ia le tu nanga le ye le par mene. Yo lo no. Ia fa a wa pela le dua tau sanga. Ia mto tongi mer tu pela o ma tongi ato la tong. Langa una tong ye langa o famele unga fam sinonga ya ai nga malo tongi tu ya le wa fa pele unga le fam sinona ya e fa tino lama madi le fa na o ese mai ma fa unga fam sinonga o monta te mai pe te fie ye pe te le fie ye e fa mai lo na ai o le o labe o lo ye fa unga parlemene e le o langoa e le fam sinonga ya, tai pela mta upula le o tu lai mai. Le voi la ele sim ta upula o tu lai mai. Le voi la ave ele fionga le fonfta lai. Ele famsinonga. E se a mai se declarity order. E winga le tu langa le tu lai mai ya lo. Ya ola fa tali fo la inga le fonfta lai pola se fa inga e mai ina. Ye na fa lo la yo sana fa yung. Ali pe tu na o tali atu fa pena la ufionga ya ele awala o tatou savalia te mine ya le awala la vortu la fono na lo va tai lo ufionga mista lo tali manino mai fo I mai ao nga fo le nei a vaenga o le city wa lo fa fonga mai I la tu te lango ina ya male ainga fa tu le finga malo fo lo tu le mai once manino ai ia le fa fonga le tunu ia ona malama lama fo lea ma latu lava papale ma ono sai o le tu la fono walanga o le totele o nisi le o latu fisiringia le fea ia I o I tu tino ne I lua o le whaamsinonga ma le palemene te ata oto mai I whaupunga Parliament is supreme a le lawa mai o te whaatonu me le whaamsinonga e o ono sai mai a waku ka mai e kong ai lau whalongo tua I le fonga I le fionga ele sui fonfta lai. Na a mai ei sua faole ala ma tula epa I to tonu o isi committee fa foe fo ia o le parlemene. A o le iusu le iusu mai ia sui nei e tolu o tono le mauta. O no wingala. E fo ringa mai ma faali mai tato. O lo fa tinoa le ngalwenga le fonfta lai, mga ngalwenga le mauta. Ai le o fa lango tele I le fai unga le apili le fua e lau se taimi o le masino le nei. o le tulanga lava na ye fa tino lava nga pan mene ia I lunga fa to nunga tula fon po lunga fa to nunga ale fai unga fa masino ai a o tu for temina wa fa pe mai e sa o lava pan mene e tawon fa o bel do tausan ian to tura it fola ia le
sui fong fitalai e to lau fo le lisi o to e se ta o ma committee ia o faingana o tulanga e matino ai e me pa me ne lau fio ele ma fai se fina ngalo sesi ile ese mai o le fina ngalo fo e famasinonga ia ar fisirite le voila po au tiro mai le famasinonga ile fina ngalo pa me ne lo fa tino ia pe fo ringa mai le o ngatasi yen to e fo ila io lau lau si le temine na be se ma o ma olo ia ma meni ele leil va enga le no mai tonu fai ala tu launga e te fena ila ua i te teimin tu lai ben mele ama ua ale e mate ele sia vanon to e mai tu si sa o mai ya ma o mateo ese ai le sia vanon ma o tu mate tali to le ala na ma o lo ma tali fa masinonga le ala na lai na ma to fo i tonu pe tolu e fa ma sina o mai tua yen to mo fo ma tongi na vai temi ia pe ya tangale e fa pe e ma lo sia le a fo i le tula fono e fa ti pinyo langa ia pena sila fia sa i fo la unga fo tarai na vai temi sa fa pe ma na tu mai fa masinonga ile parmeni ile tukulinga ku ngoma ua a ole manga ia le uma ko yo mai le la o tonu ala ye le mele ale ye na me fo sa ye le manatu le fo talai e au tilo mai le famsinonga ile tulanga lo fa tu ia pita ia o tu la fono na rule of law malo au fio au te whaftaia fo ila le avaloa sa avatu le fionga le fongfitalai i le sisui mamalu o le maunta le sunga i alo au na e tu la ia wa o wainga i e murimuri tu i le natural justice e tau na whaatino ma o le whainga mi o tonu wha natura le na e tu i natura le avanoa e se tasi wa molia lo na swafa mama salomia i se sori ngā tu la whanu na foi no va vai atua o tu le leila va e le fionga le fongfitalai le avanoa sa no lo au ya a o tatu tali foi po le ale ma fu anga le na me sa no pe o le fono e le fa no ya se me fa pena ia lau fionga le fono tolu aso so ya yo bea e tolu aso so e fo e fela fenga par ia tai o le ilo ia matulai ia le sa te ina le fionga le fai pule ia o dianga ia lo ia nei temine o lo te ela vai le fionga ia lo ia lo na ia na long right as a fai pule ia en fai ona tu mai fa lovela e le fa longo sa mo ma right ma o lo le na tu be ma ai ke lo ko ku fo kongu ai fa ku ai ko ku ku fo ngafkara sa se singi ka kala mai ma ka upora wori ala fa fongo lu tu malo ya ele longo le ya messi ya le wa te atu futia na tu langa na o fio ya le wa nga i ruma ya ta to fanga malo tata la no le se fulu pasene ale nei lo o vesi mo pisa nei wasa fa ya tu la por kalambe le vaso no te nei o te lango ina se fulu pasene pe a fai e ona to fa nga ina ni te simale mani vai nga mea tato wo sa o ina ia fai tau ia le whole number ma fa pena ni ia fa ngo fie mo tinam to mai as an option o le option non lu ono fa tuai tato wo lola tato tau va tutusa tumua i tutusa e tutusa la walu te fina o el tinam to mai i lau campaign o lau palota ma le tu pao tane kako wo fa pena ai o le taltonunga ana le lei ma fa nga sao le nganga na fa wai le se fulu pasene tatu te le pisa ma tatu wo se ia fa pea o le sfuru pasene o le lima sfuru tasi o le ono o le lima tasi ma le tasi pe lima a ono ia sau no lo fiongo ele ia ma tau o le mafuanga o le vevesi o le application o le sfuru pasene ina o uma fenga palota ia activation ia le nganga i te tau le komsino fenga palota na vaiteni ona mai scenarios pe a fai o tūlanga lea ai le fai whinga parot. Ia no nofo malama mai la i o le atunu mai se voi vai nga fa au fai. O le application nea pe a o ina umar whinga parota. O tūla i mai se tūlanga fa pea. A mai scenarios umai ma fai ona fa atino. Ai pe tai, e le se mea fa pena na faia. Fato a fa atino. Ina o tutusa leve. Whinga. Lea fo le whinga parota.
Ioi. O le mea la ia o te mine. A o le teimi la a saunia tu e whainga palota lua fe lua ono. I te tau fo e le komisino whainga palota. Whata atia mai le tūlanga le wo yeilo na fina ngalo. O le unga lea e tau nuu iai. O te langalanga inga se furu pasene la o fionga. O na a ola ina le aini tina. E toi o matutonu. Whawhela na wha atoa le 5%. O whawhela na wha atoa le e tina e to lima. Nongo a whaia ia, for example, a whaia ia na o tamaa ia le parmen. Ai le intina. O leo ngala na 10%. A le whala blavi. Ia, na e te sila fiare mea na tuku. O matua i toititia umare po ma le au tau whaawasenga ia le. Ia saua i lola ia. Ia o le ono, au a fitu. O le lima. Ia maru se sia ia ma te simale ia. A le whala blavi. Nanga le o tūla i me tūla fono. E te tau la whainga malo le nei e te minei. O na to ilo po le are me whai whawai. Ari. O seni. Ia, le ala o uma na mai whautuanga palemene. Lea foi la ala titiro iei i er tato kapeneta. Ia ma whautua lo i o i le komisino whainga palot. A mai lo se tu la fono. Ina i mwhai ona whaatatia le iei li se 4% lea. Petalia, a le talia a vese atoa. A talia o le alfa atinoina. Maria lau. Ia, a e pe o le anganga lea la o fion. Ia, ona ua o te simale ia i lātou olo o iei tono tātou palemene te mine. Ia e pe ni fikas atoa. Ia e pe o nau i atu. Ale me lau lau fiong. Sao lele lau fiong au lau whau. Le la sa te tau ai fo i le whaamsinonga. E le tio mai whaitusese i le whaamsinonga. Ai o te iloa sa tauna tua whaamanino ma whaamalamlamba. Ina ia whaosofia le langona o le promotion of mothers as a whole human being, not a fraction. Wa le tātou te le o tala noa i muni fasila au pepe fo ia mamango. O lo tātou tala noa i le tino atoa ma le tasi le mea atoa a o le tangata soifua. O le sa o le nā o le mele tau whaamanino atu nei. E le o se mea atoa masa vai ngā mea po o se tesi whasi mea. Nau fio. Ia, e sa o le lei lava lau sau noanga. E fo e tō tele fo o tātou o lo ti tiro lava tūrangana. Wā o ngi tafta ngofi e interpret le whai unga wā mai. Ia lewa e sau no mai ai. Ar me sa wa ia dera to tu lo i de tu la fono war fa vai a fia i tu langa le ia le fo le fast ia le lua vai ia for the two first ia ale ia fu atu ia le pena mo le ele va veno mo le fast or two first ele a to si to sanga le monia ia po isi fenga no e tai se furu lima lua se furu tau sanga o tau tuli lava lua vai to o le parmene. Monia. Ai le se mea lai wha pe mita. Tai. O le mea e sa o le tamai tai pakia. Ia wha o ngā te tau. Le lua vai tau. O lo no winga. E le wha o ngā whanga le mga o loa e kau ki whikai e o le mea wha o ngā. Te pe o mea tau whau atu le mea wha o ngā. Le ai le wha mita tai parmia. Wha o ngā, wha tai wa maua. Ai e wha o ngā tau. Adila. Ia, le whaonga te tau na wai e isi vai ngore ana watau o le whatutu e le tu Samoa wa tasi sa au tau te li tonu a tula i mai e mawhai o na whaasolomoli a mai se tu la whono ia o le whaavaere ia mara le whaamsinonga luas fulu ta su tali tonunga e a wā tātou te le mana o mia e toi teu ma toi tala noina ia pili ai whaasolomoli i tua a wā o lau tali tonunga a le whai e se mea na o le tali e o le tūla mwha pe le mawhai o na tātou whaavaina ma tūsia ma wha ma popo se tūla whono e kawa e le mea lea. Ma le wha alo lau whio. Lau whio ngau te lor tūla whono nai mo bua whaf. Pami donga ngā le tūla whono nā whamasi. O ngā la le a veli mea le ta o whangatap. Ma di e lau. Nga ele o la vai whainga maro le e te mine. I tūlanga nā le wa iai. Sawanto e fo ia whamsinonga i le tasi le uro le whamsinonga. Nā le whamsino siti. I le Supreme Court.
o te tonu fo ia sa loa tulaga na aluto e o iai ia o lea ua peona silafia o le fioga ia le sa tele lapi le sa iai i le presidene o le faamasinoga o fanua masoafa ia o le oto e extend naga contract le oko e extend ona ua matua foi stoina titilo la iai i se tulaga faapea ia koe extension ina ia tu mai se avanua le malo e amatai ona faufau ni suinga ia la e o tele iai ona o mea ia tanoina i o le laulau o kapeneta ia ai o loo mana atu ia iai taun faasolomuли tulafono le faamasinoga lea o loo iai temine o le mesili o le ua mu masili le ua mu ai e foi se temi ia tasina mataupu tautano ai mo le agai luma ia ua le toe ana i tausaga i lua ma le afa ia tonu pe fenga palota to la ve ma faamasinoga ia na tatou titilolola ia inisi faaoga tau e faaoga ia faavai no o maia ia le scenario o nufoa tu taulaga e tolu urban 3 seats i tonu taulaga ae vaila i le mele la tulaʻi mai nei ia manatua o ana o se fautuaga sau ale vaimuga tasi lua tolu fa o taoto atoa ai faalupega o apia sinave maulu matootua o le vaina lepa sau ia faleata atoa taoto i vaimoso ona taatia mai lea o afoga lei ma isi tamaʻinuu ia i totonu e lea o ninuu mavae a lea ua uma na tauafaʻi i faalupega ma taulagi o le faletolu ma le vaina lepa vaimoso ma le tamalefale ma ule ma maluleu o fea la o le a faataoto i ai a o ai e faasino inu fo ia e tolu ua mai le fautuaga lea lau o fioga i le minster na ona tau faapulapula i le faafogafoga mai e le atunuu ia le fautuaga lea a le komisi o le a foʻi le taʻuga le mea o le problem tonu ana le saʻou feisiga e temi le saʻou ia i le tiutaulaga i sifo ma le tiutaulaga saʻi le sa ye ndava temi le sa o lo le urban seat le alanto e ese ai ona le tala fe ngai ma ta tia le tu malo i lo na fa lu penga matulanga fa pena ya le vola to so mai e vola to so mai i tunanga le ona le manatu la vor komisi sai ai o ila to sa ini malo mai tono vai maunga sa ini malo mai tono faleata tauna yesa la to ya tau e o el parot matula ya ole matai ole fa ia inga o me lo e matai ai le lan to foi a fai nei ai to foi tu langa le ole fa to le na fia i le tu la fono da valetas ma ese ia me o te o iai au te no ele foi no to e sem faleta lua lo fionga marira o te le tele na foi le tu langa le i urban seats ne ona le lo tonu po fia tonu ta ti ai o fia la tu o fia la nu o lo tu malo e va tu e fa wai la le tu malo yo o le vai te mi le sa o waloi sa fa le urban ia ila to o lo no fo lungo fanua tu maoti ia o fai to ti lo tu fai nga malo na ye e pe ia ele tau i fo ia to e se lo la ia mai lo i mele sa o lo ne fale atalua a lava manatu lo fionga o tele au ia ile urban ona ile lo po fiela la ta ti ai tono fale ata ma di lo pe tono ia o to tele fo ta fale ata ia o le fo o atu tu ai fanua ia sa lotu ia ma fanua lava ia le tu malo lo no foi e ele fete na inga pe au atu tono palmene ona le la ta to titilo ile tu malo tu malo fa parota ola do lo po fe me ta tieri tu malo le ai ele umi tele se no ele o fionga ona ile o fionga tele lang na moi pe poi la o mori mau komiti o tele lang oina ia lento e fo ia yalla to fautuanga ta tie perfa alanga la le ia to le ma ia se tu kabineta po le se la to fautu ia ono le mana foi o fautuanga ai
o te lo lava e iso taimi a mai le tofa le kapeneta e winga mata upu nei le si fautuanga na mai ia fatu se si fale e lua ia mau ta vatu le fonga tu mua mapule e se mai le pale mene o Samoa o le fale le tu mua mapule pe se advisory committee fo le etapa tapa ia le pale mene pe ale mautonu le taimi o foi sole o fai la o fiong le minsta o te matua I o le taliaina la va fea ona vai atu mua mapule ngok ni ku mua mapule misa yo I le afo ngwa umar savali a kama ika I vo I ngo ke e ris kama ika I tia fau ai tutu mai mole atu nu la so tal tonunga le nei fau tuanga wa mai Ia lau whionga na iei le fofuanga whainga malona iei ave ese sui o Saleula. Ia a e titilo iei. Tu sa lau talepe ai nā ia tu mōmapule. Tu mōmapule, iyo. Tu sa ia ma tūlanga whapena. Taipe ia lato finangalo foi mani moni mau I le aur malo. Ia, ave ese mama. Ele nau tama inga e vatua mo sosesi. Ole to inga fofonga na o mana o talepe whapae o Samoa. Talepe tu mōmapule. Talepe tama inga matulanga whapae. Ia, ai whainalu so se sinunga le aur malo. E se la ma wha ale whainga malo ne iei. Le alau te amana ia tu mōmapule mai lau. Na sila fia temple fast. Se fultasia ia I tu fo iei tu mōmapule. A inga taiman wa o fonti. Ia. A lea la ua o mai nei lai whautuanga ale komisi voi ma le komiti. Ina ia whaise si whale. Ia, ele ese kako, we don't have a budget. We don't have enough e mwhaiona whaatino ai. Ai mese foi. O le 5 miliona le tuftu whaina mo I tu malo. E tau ona pui lele. Ina ia mawhai ona whaataunu ina pea. Madilo. A mai na nisi tu malo fa popo ton. Ia na mo ela ia wale sirfia fo. Tu la ifale fa pure fa popo sui. Tu la ifale fa pure fa popo. Uma ma take into considerations uma la unga na fai. E ova ma le ono se furu sui. E lo no ina kau ki kilo se ongo se furu milionga e fa ki ngoi. Ia polo ia. E tongo 5 taksanga. E toru se lau miliona. E kele onga effect I le tūlanga lea. E tau fo nti tiro I malo. Panga na we ni si tatou income fo. E mawhai ona mai e whaatino e tatou. Ina ia mawhai e le keling tatou tupu. Nā le lua se lau wawhia tatou tangata. Ia le varu se lau miliona tatou budget. Ia a tupe maua le wha moe le official duty. Ia e tau te whai fuafua. A tau te tilo fo I le amatanga o le whainga malone. Po le amatanga o le tuto tasi Samoa. E le telen whai pule nei e. Pena fasfuru. Fasfuluiva. Fasfulua pe fitu. Pahiva. Ia alanga la o sika le olanga le wa ie. Ia le wa la yun tato to tele whapea. Ia ai utitaton. Ia e tasiri fo ila le mata upo tati e fo I lau o kapene. Ia la le o yesi whamtalanga te ua whai ase manatu. Ia whapeta mai te par mia ngana a makanga e karango I mele ia mai e kongo I. Ai lau o fionga le minsta. Ile mata upu lea. Ile tofa ia le ala e limoni ma le mori mau le a Sam. O le nai aso e lua o te atu nei. Na sau noa le a ia limoni. Le sui lea o loo laumunu ia mama salomia matua ia I le maliua I o tu au fatasi ai ma le tau pule pule fao le o tinisi o minstasi nia. Sa ia sau noa I lunga o lana poro kalame. Fe mai. Ua ia I loa. Le unga o iai ia le lipoti le afionga le loia sili. O la pisi mea ia e tongi fafo e le isi su enga I fai. A lele au mese lipoti me le fionga le loia sili. E le tau nuu se tali o le kapeneta e tusa ai ma le polo inga le kapeneta. Fa fea on the fine nei predicting and saying that he knew already, you know, there's no report and there will be no investigation. A lele au mea le fai unga le. O le mata upulea.
Nā so tonu ai, this is purely o se mele a mi o tonu lona au mai o se whaamutalanga whape nei whaalawe i tele a lau whaafonga le atunu o le tali ngā ma whaatali tali le atunu o se tala mai lau fisa o le Lawyer City. Ia, lau whionga la whaatali pēr le se tali mai e whionga te mai tai a Lawyer City. E le mwhai kona mai se tali e le isa na su e ngau whai. Ia la. O lo tua whaatino la vai le whionga i le te mai tai Lawyer City. Lana ia fo isu e ina ia mawhai o na e o lo a mana ia uma ia tūlanga uma ia ia. I tūlanga ko le tali atua le whionga ia tō whale alai le. I tūlanga pe ia o mea ia whapea ia o defensive. Yeah. Because o lo o ia le su e ina. Le mea kato e le toi mau. Ana whapea o iesi tangata e ese mai lo la tōlo msarabia. O le wana mau. Ai ona o whainga tā o tangata o lo msarabia. Lea lai ona pe e whainga tā ona le whata wina le mea lea. Ia, au whea tu nei tu le tua tonua e tani mai e se teimi. Ia, masalo e ia teimi e tau nua e nā tūlanga. Ai, te whanonoa na vai le ofisa foi o leo. E tūlanga o e mar whatino ina foi o la tau foi suenga. O le mea nā le nā laina maa fuana watu le tarsanga tusi na watu le niso sue kapineta na iai. Ina ia a mai ne leo mai whako. Na ia lato su ne mata upu nei. Ai whase e tuar mi staro leo. Mare kom sino leo. Mai lato na iai suenga. I le teimi whatu. Ia tātou tā lia se tali mai te mai ta i Lawyer City. O le aso na fina ngalo. I le tūlanga le iai. Wow, te te tonu. E li poti na ave pārbia. A li poti leo. Ia lele o mwhaiau na tanoa i le temi nei li poti na o le alava o lo tātia ia whapea. Whapea o na sauno fo ia le mista o leo. O mana mai li poti leo ave pārbia. Ia ele e mai ala kapineta. E le tūranga whapea. O na o te le loa pe le yonga amai tono kapineta. Ia pena pai atu. Ia o te leo o muri tele. Paul me leo te whatatari iai. Ia tu lai mai le aso. E tu lai iai le tangata. Ua tauan. E winga i le mta ulau fiong. Nā lau whaftai. Ia mai se tau pulpulenga e whao le oti. Langa ala lo whai atu. Te le mana o e wha moe lo le mta upule nei au te papa iai ma pipi iai teimi uma. Langa lena whai e leo se mea whau. Le tau pulpulenga. O le ale taunu unga no o iai. Tangata waleina, masaa le toto luanga lau. Le foi la o toi fai i le tau pulpulenga lea. Ne ia tātou le amana, ia ma wha sepa mata, foi le mo i ini iai. We don't turn a blind eye with this kind of, conspiracy to commit murder. Lau fionga ni minsta, e ta tau lava na fai. Ma mata ma ina le su enga o le mataupo, ai tati ese le mali o tu au. Yo a mata mai wa te loa e mawhai le sa lau munu ia mai le sa noa ngā le whiunga le minsta le sunga la auli o le a o iai lana wa ai le mata upule nana i le tau purepulenga lea au i o lea e le moe lava le nā mata upu tau te papa i pea iai ma papa i pea iai se ia o e na au mai i luma ai au te tonu te langulanguina lau whiunga le minsta. We need new fresh pair of eyes to look at this. Ma le tala moni lava le tala le na. E ona tā o mai le isi mata upu le tā walunga i ai ia le tā tala nonga ma lau fionga wa. Loa foi na wha au ngase i le tali mai o nei siri a mea lava i fia mamlama i le tunu. Se tātou valele. O leo te wha longa ngatu ua iai ia le tō whare malo e whiutanga i ai ma le Fiji Airways. Ia, sao no i ai lau fionga le min sta patino i le mata upu nei o le valele. Ia, lau whionga ua uma na whaatanoa na mita upu le na ua sauna maranga le Fiji Airways i nei. Ia, i lato officials whaatanoa ina la i o tūlanga i. Na tau sanga la i pe mawhai ona amata la i ni no foa. Mo Samoa Airways. I destinations umai o lo alu i le Fiji Airways. Le ala lo whaatanoa te minei.
ia le fo initiate tu Samoa ia fo fuanga whaatanoina sa o tar sanga ye na ia whaataunu ia aile ia o te pisi o le pisi masima tau sang fo ia o lo ta lia pea ia le mātou komiti whapitoa ar kapeneta le na tu ia ilo ina le proposal le na au mai ele ia si proposal na power proposal ele company le mana e fai paanga nei man Samoa West ia le o au mai tu watu ona te tau ona ilo le lei ia mata upu ia ona i sia faina o parties ile nei dio o nei ia na mai lola ia se fautuanga mai i le vaenga lea ai mai se Samoa Airways mo tu ina tu i lungo lau kapeneta ele to e faia ni dio vanga le tu o mai va lele ai le ele na mai kapeneta ona ia ni fa le tong e toi foi mai for kapeneta mo tu pe ave patino fa mo le ai le mata le i se tu langa e mafai wai le me ai ling tu pe Samoa Airways solo ye na tu pe wa tam fai e se mai la to itala ina ia fai na fa mala tu siero ye temine e le foi pe na si la fia la ofion o masini e fa tino nga no nga ground handling o male vale o obsolete o le mafai ona toi o le toi fai ni parts man tu langa fa na sa fa mo company vale le i masini e mai Spain e lua e mai fa tino ai pe tai o tolo atu tuol tau no nga le e fitu aso a fu atu e o fai ungo fe poali fto ata no mai le ala o ye so sonia New Zealand le na mai e a mai ele masini mai Wellington e mai e so soani masini to ai e rua le o to e ola masini a le o ye si guarantee e a rua i pe ma le mo le anga i no wala no me mai i tu langa le ona le priorities na ye na vai te me Samoa Airways e ave uma miliona i va le lisi aile ave sina miliona se kasi pe lua se i fai ye ground handling an malai va le o le se vesinga va le awa paule le nanga Samoa Airways o lo mau ari tupe male foi male va le o lo alu tutuila ai morti tilo lava ta to ye se va le e le ma fire ta to company va le ona fa ta se va le i lalo foi la inga SOE po lalo state owned enterprise le ye Samoa Airways i lalo o lau va inga wa va no foi e ma fai se company o tau loa ave se fautuanga ile kabineta fa tau e se atu le Samoa Airways pe ye se si company e ma fai ona sa we fai wa sa privatized for company le mo no to mai e kato ma lo Samoa ne e fa tino ile o nanga mo tato tu lisi ma tu langa fa pena ele ma fai ona ele lava va le tasi ai aru foi va le lo tete ya e tato e fu la e me va le tasi male martesi male ya ele mana i afa tesi male fa no se bisinisi la o fiona o le mafuanga na I wish we have 100 million in reserve somewhere here in Samoa ele se me na la itala fu me ali Utah or Nupifa or the ACC or Central Bank all the private company and private banks e sure la vai le nisi tu pe fati noi o lo ye fo le se nga fai shares mai itanga ta Samoa na ye ta moro mai ma nga ye o le moro na ya pe titilo ye o le kilo se me ma fai ona fati no se vale le paule o partnership wa to te mai vale le e saur ka ko partner mai vale le ai to ka ko le profit mai fa nga ino Samoa Airways brand ia peo se ia tu le lau fionga ia ka malulua tua e tono fai forto fia fai valele am to io fia fai valele la ale si tau ti fai mo mota to valele tua io o ma te fast food to sana o le la va fio i termine ia tai pe o masini io ma le vale tau na sui mo fa io there were versions forward between orale ye ale ha tau te fio ia ile to inga tuai ia o me taun tatou titiro mo ye ia ai o lo ye fo ile fia ono miliona o mo tickets refund on nei level so
ona isu o mun kole Fiese ai tala fo to toy nei ale Samoa Airways. luas ful 2 miliona la ofio Toi lus fun mal 2 milion. mena yoi don tom langa le wa be sia tu le limas ful mon tu miliona le to evel malo Yeah. I lalo langa government guarantee kamon malungan ma ya le la wa ave sia tu male utos le wa ko ave ko kon ye treasury tu pena yo ave sia tu motu siene alela ye yal dos ful 2 miliona le it's tawa ona tong I pe Samoa Airways termine so nara tio we all clean ya amatalonta to titilo isivalele awa eleni tupe asesi ele lei foi ile foi le fai mai tauna mai se valele ya tupe la ia mai ele tato valele ia pe ole tulanga na ia lo fion ele ma fai it's a big risk o manga fai le risk analysis ale treasury ile Samoa Airways te le ar faleton te le fa e lau tau fio lolo lau ave ese atu le ai ta la fule na e sa le utos but we still have to pay 22 million o le si ai ta la fule to ale operator va le termine ya le voina mai ele tato budget left out almost nearly 5 million in Samoa Airways if so soni e mai e na masini ground handling ia matong ye ia isi ai ta la fu yo lo ai ta la fu malo fa tai tele la vela fionga le ya ole te talo lava ina ia taulu se teimi o iluma ta oto le lei langa tonu le to fa le malo ya matatu onu sa ile tonga tau pa se se tau fa mai a mene ona ile su stato valele masalo le o poi e malai lau sila pa sa vatu fo se kopio la tu si lau fionga ile na o le tilo se partnership le malo ia ma le Samoa Airways ia ma tu nei o no nofo ma ngā lulue ma tapo ia tui fafo I se whaatulangana o se tula whono e mawhai ai o na whai se partnership ma te ngata Samoa lava ia e fia lafo se maa ma tongi se maa I le se whainga pa anga ale malo ma le company le Samoa Airways ia maona tangata Samoa ia tunu I fafo ia atonu e toi tau ia ilau fionga I se kopi o le tusi le nana o momori atu ia whapena fo io na sila ia le lautou kabineta ma fionga I minister ai ave ia le nei lao e momori atu ai o fionga o teu lo fatu lau tusi David tai langa o te whia I foi pena I sira fia o leva foi no tautua le Samoa Airways ali lava ave lai tono le MP ina ia mai se fautuanga I tūlanga whapea se pesis moro whai ona whaatino I tūlanga ia po fere me e pave ona whaatino ia e pe whai foi se analysis po se tūlanga whapea na po le arto o telo tangata I whai ona mai le lango le tūlanga whapea nei te ua whai atu ai fall short tato I le tūlanga whapea ai te tau ona titiro o le au te titiro I lau fionga ia ai se I kauka muka kuranga I whare tonu ia ia me tausu e mes tato partnership titiro tato co-chair ia at the same time we look into your proposal ia pe o le whai loa tu le lau fionga Whaftai tele lau fionga re me sa o lua I tū la le leile tata la noanga alo maua pea le manino ma lama I lau fionga I lau tō whaari ia sa usi le whaafonga le atunu. Whaftai tiri lava mo le mātou awanoa. Le nei polo kalambe le Tanoa Ava o lo talo fo I ta mam tina mātutua I tawhai fio le lalolangi a wao o whaa talanoa I nai lau au tō fionga. Ia mataputapua I atuai ia le atunu I au tō whaiva. Ai whaftai tele mo le talanoanga le nei aso. Ai avatu le nei avanoa te whaamanuia ai fo ima whaafetai le tāpua inga lo I tū malo o uso mautua whaafene a inga o woma e masani o lo o tāputapua I tu pea matatalo pea mo o tō umai mai se lau a fionga ma lo I tū malo ia whafetai tele lava I lau fionga Savea mo le avanoa nei aso I o nei fo nei asto na iwa nofo ma Tanoa tu I lau fionga
ia e mese foʻi le faaaliga o finagalo foʻi ma manatu e unga i mataupu lo tulai mai o te tonu e le faapea fiafia uma ai le au faafofoga e ia le le amana e foʻi e le afaina le tulaga o le mea sili o le ua iai sina magamo nisi o loo fia manamama ia mai se malu o le tatou atunuu o lo alala ma papaao ina e niusila ia mai se foʻi faaiga o le kelope o loo maua mai nei faasalalauga le mo le tuai le faafetaitele faafetai tapuaʻiga Samoa tapuaʻiga foʻi i suga i faafegaiga i lea faitaulaga ma lea fatafaitaulaga ia mai se foʻi paʻina malamalu se tatou atunuu o mafai ona faafofoga mai lenei aso ia mo le atu ai foʻi alofaaga i laufioga mo le atu alofaaga i tatou paaga uma ia e mai se foʻi na iau aiga o ina i niusila ia se au fanau i gā i Mount Eden ia e mai se foʻi ia nisi o aiga ia o loo papaao ma salalau i niusila ia o le mo le atu ai le faafetaitele ia manuia lava fuafuaga o le sapati a taeao Savea ia tatou toe felo foʻi pe a logo mai pe mau se avanoa ia e la taumafai e fai se avanoa ina ia fai ona maua i pea le faamamamaga o ini mataupu o loo fia mamama ai ia manuia lava fuafuaga toe nei aso ia soifua ia ma ia manuia soifua ia lau fionga le limitstar manuia tele sapati a taeao tatou fei loa i pea te talo mo lau fionga maua sou finagalo faasoifua ia ma ia manuia ia le nā Samoa